kuzafata umwanzuro nk'uwo muhire. Uyu musore nawe mwitegereje cyane, ariko ubundi muri mwebwe nta mugabo urimo. Nawe niba nawe mugire gutya baravuze ngo nta mugabo uturimo. Abasore nta mugabo barimo koko, umwanzuro nk'uyu bazabigenza. Ubu rero reka mbahagarare hagati. Umwami yageze mu birindiro, azi kureba mu mpande mu ntanzi z'urugo, babiri hakurya abandi hakuno mucunga umutekano ngo musabaganye mukimirane mwihuta. Babiri hakurya abantu babiri hakuno. Nkumburwa gutahane ya Ruzabiza mpande, tumva rutigira ingunge nka mugabigirwa mu rukenyeri ihembe rye n'umuhiho umurizo ukayikomizana. Tuzazurebe shaka rya Rwanda nzakubagwira inka biruta kwicara gutunga imfizi bitera ubugabo. Tumaraga mfizi ntukarara isumba gicuba ntugacubagara gicanira cy'inka ntugasinzira. Undiragawe ngabo yanze uruhimbi mu ruhinga rwa Kinihira, ngabo yanze abatutsi abatogarago ntibaguha. Kayisha bagomera ikaramya abagabo ikaramereza n'abandi ku ruhimbi. Iyo yanze akabuga yanze ikinyabu, yanze imirambi ya rukonesho, kwe nkagoroza kwa muganga zirahava. Musare w'iyo yasana kirimba nzira cyasema kwamba intimba itaramushengura. Umukobwa w'inyo yahorana igisabo ku bibero. Nyangezi we nyangezi y'inyangira nyagirwa ntigande yaganda abashumba tukayiganduza inkuyo. Rero ndi ndatwa mu mihigo rudakangwa n'amakombe y'abashokanye mpambara nka muzibikaka bidahusha intego, ubatambagira imbere nk'ivuga urusuma mu mihigo. Ndi intwari batabikeka, ndi intore mu ntonganya nka bintare mu ntambara, ndi nyiri icumu ricibwa inshuro y'ubucuti nka biciro rituma icumbi ricumbi tuze. Ndi umuhungu wagaruye inganzo maze umuremyi y'Imana n'umugisha. Munkundire rero rugari nduharire data aho ankenera ze kuntoma nicyo natorejwe data. Mugejero mwakira umunganya uruhanga.